Muhikilaikira na ninaiwa ba Tuesday, Enero 23. Dawan ba wan yukway kasa. Diara saura na ni piwara. Bahawa wan lesan kalalki kabarisa naiwa ba. Yawan wan teks kasaki sa lawan ulban ka 17 sembawin na 9 bakat. Bahabali kaisi kay kaisi na. Wala na ni ba muhikilaikira ni manan yaisi kaisi. 31 bors ka 1 bawin na 3 bakat. 91 2 bawin na 7 bakat. An baha bors ka na ni baisi kay kaya kau matem, makaban ka kuman si kayabas ma. Lawa na ulban naniba, time saura na nila, dia daw kisaki. An baha makaban ka ba kay sa yawan ni kumiban sinsad, wan raya kara, praki ansi kayabaya. Raya kamra time saura na niya ulatem, man dia daw kismaki, makaban ka tara sa muhilay krami. Okay, kaysa one text ka ba isi kaikan ka biya? 17 1 bawin na, 17 sem bawin na, 9 bakat bors yung pabila wala ra, yawan na isi kaysa. Nako isa. Man, swaki-sakis maba, ninablabli kira na ni Wina, man main kaik ma, pliki na nira, ay mariks, kupyang pinka o rumpir kamlaka ba. Nam krayu labako may naikais. Mans namwa muhtara ay yukukram kabya. Sui para wahilis saura dadaw karana ba ay kaigbiya. Baha tayban laka alkidaw kinaniba an raya kisaka ya wat naniba. Mukilay ka na ni bara sa borska sampli ka kum baha makaban ka ba yawan ni ansi kaya ba ito kira. Yawan na isikan naha lawa na ayul brikan na ay raya kara travel na ni Britel. Naha 17 ba yawan na isika ikuetem baha ba debitul bansa. Kuna bisuri yawan na isika taba ko ay raya kara travel na ni bara kantem. Time saura ni ba yawan wikan time saura ni ba witin ba dia daw kikan. Boros ka na niyasi ka ikan para klero na marikisa dawan, rapliki kan, winikan. Main kaig biya sinay na krayula ba ko ay snawa muhtara bribya ay wahila na nibawina swaki sagbiya bila wala. Bago sinsa tiyawan daw kisaki rialuki kay kayasa. Yawan ay si kaikan barawan marikisa trabil na ni dukyara bara David ba wanay sisa? An bahat trabil ka na ni Batilara. Piwa saura na ni Batilara. Dawan rabrisa. Yukway ka kum. Yawan kumi ba ni kasak luka ya laka ba? Wanta bay kisa. Wanda rawala ya. Dawan karni ka laka ba tukyara. Dawan karni ka laka. Briba kumi ba ni wan raya ka. Kuna jara kumbare on clear mo na ba time saura aplika ya katapia mo kilay na time nyam ni ramandawan o liwis magakasak kamlukan ka ba ay subitaki pawi yawi wih mo nikikar na takuyatem raya kamra trabil na niyawlatem man patnus ma ya mayo ko kay ba mo kilay na jara taarawahan David lawa na ayul bra witness ka ba witin bilaw sa Shaptika 91 tuba rawiyate mo isa, yang dawan rawiyais na, man bayukway ki, karni ki, dawan ki man rakasak lukis na ba. An baha ba yung bisura isi kata bako, baha bako praise ka dawan rasaki bria ya ba baha, experience kaluan na nira, ay makansa, karna takansa. Bapat yung bisura wikan, Times jam ni raman dawan kupim krauras kaka. Times saura raman rate palikasak luki plik maki. Bahawa man kumi bani luki kay kia kaus mukilay kranan. Bago sinsat King David ba? Ay sisa baha kasaka or sor laka yon saka ya badawan ra. An bila na ni kumkumbara yus mo nisa. Yukway ka please ka kwal ka distika sin lawan na 91 baray si kay Kibaku
wan yukway ka wan karni ka 91 tubara wan marikiba day wan snawars wal prakisa an baku sinsat wan niway ka witi niway ka please kare wan bara ka edu kera bahana ni bakum samplika na ni wan marikisa nati makaban ka wala kum yawan brisa nahabors ka na ni yawan aisi ka ika yabadia lilkika or prakan kara wan marikisa smalkisa andia wiya yawasa lawa na ulban ka semtin edba isi ka ikuetem naku isa may na ikaiksusa sin namkrayula baku bara ayukuks snamwa distikara ang kliyon matiulban ka 23:30 sembay si kay ikuetem daywan snawira kalila na niyo kira wana isi sa sin kalila ay lupen na nira main kay kiyo bako sin sa dawan bawa ay lupen na nira main kay kisa muhila ikira ni bahaba yawan ni kumi ba ni wan kupya krauki kaya sa samtim yawan wana wea tiwisa prakan ka na ni kum yawan stay taki ya bara wan mariki ba baha wan mariki sa text kaisi kay kanya bara snawa distikara an baha yawan ay si kay kuetem wan may sanikisa wan tabay kisa an baku sinsat helpuan muna isa sin yapti kumailuh pera main kay kiwa baku wan kupya kraw kisa an baku sinsat prakisa sin sampliga kum yakal ay luh pera nira main kay kiwa baku ay snawa kwa kiwa baku dawan ra prakisa main wan kay kisa impakan buka 19 verse ka 4 klismal kan buka 32 lem an matiul ban ka 30 sembra yonay 23:30 sembra yonay si katabaku kalila wal prakisa ay luhpian na nila marabrih mo ni kayo sinawan ni wal biki baku yawan clear kaya sa dawan yawan ni kumi banira wan kay nakahbisa an main wan kay kisa mikilay kirami kuna bahati la rayon ni makaban ka kumbol dan tagbiga ka yawan nahki wan raya kara time saura kaysa trabil na ni balwan raya kara kang buyatem wan mapara buyatem nahki yawan na ni mapara buwisaki nahki yawan kay kisa dawan yawan walbak dawan wan kay nakahbi wan main wan kay kiba mewibaha trabil ka or sar ka laka time saura wan raya kar kang bitem baha baluka yapyasa dawan yawan na ni wal apu ba dia mata baha ba clear kaya sa luki kay ki ansi kayaban ka bedawan kumibani rableswan munan kabir